Bama show hamwe na NGATHO TV okule gothe muna turore mwe guku bururi no witu wa Kenya ona nja wa bururi wa Kenya. Karibuni sana ndino mitambo no itu yothe na ngayaro munathima na mwikega ni nguririkanagia muthenya ngakurathima na muthenya mweru kamenyaga ati ndarikitie nawe gukwa Bama show na kwa NGATHO twaragia horo maundu maria marekika ro muthenya na muthenya wo muthiri he kaundu twekite rimwe tene miaka mingi mihituku muno ndandere ha horona tagwo Madam Wairimu ndamurehete guku na ndimurehete maita maingi muno na ndironire video turekite na Apostle Dora wa Ruingi na andu marauga ati tukwenda kumenya follow up ya Wairimu tukimenya kana ni akagwati ni andu acio mokaga utuku. Anyway, so karibu ageithie erori ya Bama show na NGATHO. Hi, how are you? How are you? Fine, thank you. Uko aje? Niko poa. Erori guko mana kwirorera. Erori ya Bama na NGATHO TV. Yeah. Gitagwo Wairimu kana Wairimu Chronicles gona maundu maingi muno. Yes. Na ndidoka handa mugeithia muno na ndidoka haha jigu ria murenda kumenya kundu guku ri mitambo-ini wa Wairimu ri wititio muno. Andu maroria atiriri Wairimu ri oria no areko ni ngoma Wairimu no ahoro kindu ni ngoma agania ndeire no me I think dagwathire atiriri deliverance yakwa ri it's 6 months plus now tondajire March he time ya kinyire agetiga guka ngoma na getiga gwika uguo kugwika riu akingianjia kuiguaga ndi toro ri murango kahingurwo wa bedroom ni gwakia thitima ndakia thitima ngakora murango wi muhingure na hatire mundu na ni ukuhingite iguhingite na thiini haya arafu that time ri ngakora aroka whoever is coming aroka rigi ngomete ri ngaigua muringeti ni weherio no ngokira ndakoragwo akinya ho ndukuganyurwo maguru asa ndakoragwo akinya ho but for the past 1 month the experience it ndo tocio ni uthiete uthirite arafu ni turutete magongona maingi muno na Apostle riu ithiete ithirite na hindi no eguka ri muringiti weherio arafu riu ngagurumuka. You see the good thing taru nona de deliverance riu mind yakwa niko conscious akonete neri ndingigua ndekoraga ndakonete neri ndekoraga ni ndikirio tene yes no riu ni hotete gukorwo handu riri ni njiguaga nona taru ahumburia ri ngokira nona wokira gutiri undu ungi happen to ngoma ndangigwika utari toro agwika wi toro ni murigo ndore mwirere toro buhuragwo kindu mwe toro but Wairimu kuri mundu rauga atiriri thiine wa interview twirikite gwika na Apostle Dora wa Ruingi kuria kanitha-ini ati story cia something to do with spiritual husband kana spiritual wives kana andu aria kana daimon ici kana maroho makomaga na andu tukuri ati ni drama. Can you confirm that ndo drama? Ona he mundu ranjirire atiriri ati maundu macio ri ti mama na ucio ti undu ungikorwo wiho tondu wet dreams ri ni koragwo in science ona but how can you explain mundu ni agia nginya mwana no agia undu ucio no agia physically andu matirona mwana no spiritually we na mwana how can you explain that araumire ko ni science ri kwiyo hata ni kugatirire ukohe na science na biology na whatever ni kuga he mundu muhure kindu mundu kagai it's there me have experience ni na diugaga oguo niguo mukene kana ki no ni undu ni experience ite for a very long time na ni joy oria ukaga na undu ucio wiho na gutiri ndakwirire mas ona gutiri mundu rume thina ungikinya hau ona kana ona aria mathakaga pono gutiri ungikinya hau itondu ndirerorera pono no ni njigua aria makiugaga horo wa pono ndikani ndamakoma makinyuite I don't know. So you mean ni wira utagwo kihinyio
no menya ngoma ndangĩkũhe kĩndũ kĩũru ngoma will give you the best ona koguo gũkũhe kĩndũ kĩrĩa gĩgũgũkinyia harĩa ho well no makuu deliverance ni athie na mbere no hacite no kauga horo wa andu anyu ni mambiye gukuhimbiria rigi kana gugwitikira rigi kana matiendaga kuigua wathie media ini na ki matiendaga kuigua ngano ciaku ma respondete atia especially your mom reke njuge hatire na undu positive umirite to my mom hehingokire nginya kanitha-ini okay na akihonoka I'm talking of like 3 weeks ago okay no ainokari akithira ndekwenda undu ucio undu uriku cia ndireka to no menya okite asa okite kuhoyo rutha okay ya niguo no menya ugika theology no nginya muciari aheane rutha okay so ndwamukenirie ndarenda uthome thome theology riu no na riu ngakora still hena undu bado ndirathie ngebaita gitono na riu hani this is what I want to do na keni aregeta na ni muciari ona na twatigirie ni wenda kuingira theology by the way na no wega tumagweta handu hau no ambiriirie kana riu tondu muciari ni hana te kurega ri what about it riu turi ku riu twanjiriirie August nanjiriirie na gaeka kigeranio next year August na ureka nyamu icio ciothe mamwakiregaga ndira hope guy ni agwitikira along the way to riu no na ndingetiga the more you see ndatigare the more go fight muno okay ona riu ni tumuhoere tone kana along the way ni ekuhoreria ngoro okay na no ageire mundu ago sponsor tondu kirekeje wika kigeranio ri urathoma mbeca urutite ku kana ageire mundu reke tuge ndindaga mundu wa kuni sponsor na uta mbeca ku ciake cia gwithomithia theology icio no menya mundu angioka kuhe 5,000 ri nona ni uguthoma nona ndanari ha the whole school fees koguo still you are in need of money yeah still bado ndirikia kuriha no ni kurihwo with time na ni ngwenda gucokeria ngatho andu marugamite nani there are people monire video ndarutire kanitha-ini yeah na apostle na akiuga ngoretwo suicide maita matatu kuma deliverance na andu ni mahurire thimu muno so I'm just grateful ni wendo ria nyonagio ni andu nja wagweta kaundu itai ndaigua na sorry tondu kaundu akaiguite aya ona we deliverance ukwenda kwiyuraga no menya juu ya nini don't you understand make us understand to understand adore he kundu ndaririe horo video yakwa and yathire viral muno to I think yonegetwo ni andu makiria 300,000 okay so thimu cingiraga different phone calls okay kwi mundu toe kwaria nginya he message ungigwa mundu akwandikiria kwire atiriri he mimi sitaki kwenda kwa waganga wako nuigwa as in nuigwa reba ko attack yeah ngekora nginya ndathi kanitha ukaigwa mundu nani wa kanitha biyo aria mbere ukaigwa gekwira atiriri he rugano roku ni ruchafu ri you see as a person yeah wa korwo gakira uguo kauga what is this tikafa undu wothe utwike ni wa guthira na he hindi wonaga mbeca hindi ragekaga is it no kuhoteke hi ukinya kugia na meciria makwiruta moyo ri tondu waginya gugicota asa tigusota ni kunoga kuigua emotionally you're not okay like ukona mundu yani gutire mundu ra ku accept okay to mundu agekwo deliverance ri he stage ikinya gukaheo rejection ni mundu wothe no kona andu aria mararugama nawe ri ningi ni mundu umwe kana eri
na nona mundu ucio mutingitindania nake utuko na muthenya. So na rejection yo arafu at some point mami ni ugite ni arenda kuoya mwana. Unaona? So I think ni uguo. Now ni kuri andu still hindi ngitwekete show yo engeri no watwirite andu ni mahuraga hey Wairimu tuteithie namba ya kwa mzai kana kwa mathi whoever kuri andu hindi wengi show yo engeri makuhuragira magakwira tuteithie na namba ya muganga ucio muganga fulani umuthi ni makuhuragira thini wa message I mean thini wa thimu icio kaga kuri weri ni kuri thimu ciokaga ikienda umateithie na namba iyo gwese ciokaga no riu ni ciathirathirire no thaici thimu iria nyingi nyamukagira ri ni andu makihoya advice ona megwika thuria ukaiga mundu akuhorera gakwira atiriri ni mamuthuru wakwa ni arathire ekwa mwiritu ngiri gukarigo atiriri akuria riu njiki atia ukamwira atia tukaria ngamwira kamwe uria gwika kana kamutuma mahoya-ini kana kamutuma naku anza ni njira mundu ahoe no ni ngeragia ku explainira andu aria mahikite atiri bamasi to nginya muthuru wakwa konekirirwo miti ni gwathi to kona niwe wa muingatire no amupushire away men love this tukimere uguo ha tondu ndigitwe ni ndire ndigwe ni gwitetera ri kana ndi rumbe ya tetera ri just tell them here to nginya muthuru waku akorwo ni miti arekirirwo by the way koguo eni ukihura thimu tiga ku expect agingo ciothe ni gukwe solution ya riri ni kirirwo miti very soon are we expecting kihiko are we expecting babies are we expecting what are we expecting kana andu akumareterera ki ndina grupu na ndenda kumu invite kwina andu maragerera marendageragira ni ukiona nginyite handu gatweka suicidal ni andu ingi nginya mahuragira thimu makanjira ni waga kunjariria hwaini wo muthi no ngwiyuraga higo we ni uragerera maundu no mundu ucio akorera thimu thaa 8:30 cia utuku ona interview very brief tondu ukima shughuli ciaku na nyuma shughuli twacamania twakiwa no wega tukianiria kaundu fulani na ona tukiandikaga namba yaku yari ya thimu ri ta mithome namba yaku ya thimu namba yakwa ni 0718 165 241 YouTube yakwa ni Wairimu Chronicles ni ukungora hau well twake na Wairimu na we thank God tondu wa your progress hindi ria mundu aria ni ahonaga na deliverance it's a process nitwaragia na apostle muthenya ungi na tuka na agatwerethera uhoro wa deliverance tika undu ati guka ishindwe toka pepo no it's a process and we thank God to your progress by the way kunya mwiro itu ni ona ni athakarite but nduragia mundu isi ari to kwariria kamera no ndina bewa ne no maberie neke tuge wakinya hingo yo hiki ni ngamwitira no thaici ndenda uria ngomba guthii gwitu mucii tucokaniriria andu a gwitu mucii ugo nigo ndirenda tono na muthuri ndangioka gwitu mucii matekunjitikira gagithiko neguo ndumurehe guku gwitu arehe indo arafu ri kuna andu mahotete kuni sponsor na medagia properties riu uria mekaga ni riria gikorwo wina property ri ugatunengera tugakwenderia mukareho na commission ugatureha na commission kana ukagura tondu tukiendia property no nginya tu verify nginya maundu ma title ni twikagira search so timundu nginyitia haha ni kuruta wira ni wira na bethe na bewa hena ri mundu maybe ungifatara something to do with the property no gukinya na bewa that's the thing koguo giko wina kaundu fulani ungenda gukinyana Wairimu ri ndakire haha Wairimu no turike murehaga na ria geka ati ni undu wa andu aya moka gotiko egoria nyama so ino mwirori witu twakena tumana Wairimu she's my friend ino mageria rugano rwake na ngarumia deliverance na then ngakirumira nginya kwi mundu gwitwo apostle Dora Waruigi my friend na no wega no akiwa ni confirm maundu ma ndu rake mwititie na ugikohe kaundu ngenda kwaria at a personal level namba ciake cia hau na ugiko wina karogano ngenda gucia hamwe na ithwe
kuria kwa Ngatho kana kwa Bamase Show witike kurania na hamwe na ithuothe na witike subscribe ni wa Ngatho TV na Bamase Show TV na Wairimu Chronicles witike subscribe ni wa channel icio ciothe. Asanteni sana. God bless you. Thank you.